hwe akora ne ba me no aduane me ma no me ne o mbedi nkomo ma nya bia nkyere papa no enti me hu sa akora ne de ato na yisu na me say me frɛ me bra pani say de ekosu ni o ye na ekoso me say wa ko wa ba me hu ya no shop ba na ring na me say na me bra say me nya abotre ye be ko hia ampa ye ko hia ye ko ye bisa ye na ni nua no say omudi omuni mu ono so di be manko ha na o so oni ho hwe na o to mo papa so oni ho hwe ena o say o bisa no o say o koje nkora na abusuafo ne say giso aye oba no ho ade ansa na omo de oba na nkora na ma no obi o wo yere no e de nkora na ma be mo wo yere no on san nya oba foforo ho ade mpi so e ti gise wakoye ansa na o de oba no abusuafo say de abusuan ba no Aba se long division abusuan ho eti e ba sa na abusuafo yi na ehia no so wa anya ade kwan o de ma wo baba ko no me ne ti no sa be wo second hwe me hwe na me hu 4 years akola ade mo register ma ware no ba cho de bi so 4 years akola na me say eti e ba sa no na me ko ka kire me bra na me say o mi sa me kunu sa me say de nkura na ye 9 enti o mi sa say nkura na ye 10 o so mo ye 5 ena me say enti e ma mi su o mi hu ana o ye kan enti ade be che kura fa bibia nchew ena me say o mate enya hwe ena me say wo de nkura na be ba abe ka me ho ana say wo ye den o so ndo ntimi kire enti mankasa enti e ko ke no mo say wabu me kwasea de wo ye nti won pata me ena me say o mi hiam pata nti e wo no mo say ma anyi dia na say ya wo no wo mi mu na da so wo mi mu nti sisi Auntie Naa de akọwie ni say oba ne ba fie ho koye no oba ne ko e ba fie ho koye 2 months koye no ade no oba ya oye wie ya no ka kire me say ho de oba ne ba fie ho na me so ende mi ntimi and o say me reason ni say na me so me reason ni say oba nka ho kura bibi ba say de oye mi na o de oba be sa be ka ho ofie ade de na ade be ye me ntimi bo ne sister no mama ne no mami mabushua for mani to mo ne be kasa so be wari mi ko ndi onko pe baby foforo na won for ba no nko tena ho o mo kai papa ne se da obi antimi ni side na wo ne na sie no ba twan obi antimi ni side ma no ono na chiri back friend say me mo ne papa mani na ne papa wa ka kire no so oni mo hwe Auntie Naa me friend ne papa na me bo na mani na me say papa de ekoso 7 one day the ekosu ni o no say ade na mi ntimi me se mi ntimi ene oba ne ntrafia papa ne bisa me say ade na mi ntimi na me so mi ntimi o bisa me say ntimi mekọ he so the car sam na me kan ne ba ne bisa me say me ntimi a mekọ ana me say na wo papa ina wo ba na dwe ye ba ko na me say papa me da ase na me kan sa ampa January pepepe papa yi de mami aba ho etitama me fraba betina fio abete ndi papa ne ka sa na wo so ntimi na 31st na me call me kunu na me so manu aduane awie ntimi fa na aduane mesi ne ho wo so wonni na me na me to atare be 31st ye be kwa so na to atare be na wo so won sha atare bi na wo sa na me tete ne sa adan na me frɛ wo na me se me frɛ obi a ani papa so woni maka me se me ntia se da na me se na wo papa na efita jam sa na gya no kodai afide o de mami be fie ho asem papa ka che me se wo twu mu tan kosoro ba for me de mami be fie ho me de ne ba ho a me fa wonya hwe ni fiu me ne oba na be na be kokotena o kan bia na me se yo me twen no for oba na mra na mpa o de oba ne ba ma Auntie Naa o de oba ne be dru fie a e da no a o firi me nchen o firi wo dan na any dem no ofiri ho one maame ne ko tena he o di 3 days wo ye adwuma okuma se enti 3 days no e na o san baae enti wo baae na se eno ano no besine ona o dem hobio ona me hobio on hweme asase na maame ne baae no sika no maame ye 50 cedis o maame 50 cedis no a se mi di ya wo sara maame sa ne se o maame sika 2 weeks kra no maame sika enti ye ko hia asem no so ye ko kan no mo se a ade na wo maame sika o so mi sika na o se na woni mi se obebo oyira ko ma Auntie Naa maame nya ba fie no start ye papa yi wo na no afre no me di nuro hihye fie ho ena me yesi na papa na afre me abusuafo no wo kasa ade na me ye ho no me obeto me a enti nsim bebre ye ko hia Auntie Naa ye hia yasem su 4 times ya ka emadua bokro ba mu a ya ye bibia ya ka bibia rio papa isa o yiri ni e wo se an ena me se oboa ye nya bedru fie kwan o de me fa so no o mo se wo de ko a ni yenhwe afide mami fezia mami bae o sinie ma no obekata me ma so ya ho mama no
ene da me ka chen so me be hata me niema me si niema o se tumi ben na me wo se me ka chen se ma ne hata niema e wo na ho ahoma no so onu ni kunu na se me hata niema na me se wo kunu a me so ye me kunu eti me ye se onye niema hata na ma me no abe o so matare mti ma me ba cho ai first day oba ye no me ko bi sa ne se abene wo bedi no wo fa eyi asese wura dade so de be bo me na me say o say me kan cho me ho yu me ho njo ba kokora na me say sa iti bi so me yesa me ko fadua na papa ni die me ka ba na me say ya na obekọ aba na eja eno kodai afedie ye ko kan sem first day na ye ko transem so kan ye no ye bedru ya na ma me yesa de na wo be ye afedie papa yi hye ma me ni dem no bra pia emrika papa wo hwe wan ko nsore afi na papa wo ade foforo papa yi say ai wo papa no sa asuma se brefia be ya de o mo frɛ me asa na wo ba na me say na me una ma me keska ko na me be fia me ne magu ha ade na me ba ji to fie ade na wutimo no afi de o se me ya de obeyi me Auntie Naa ma mi jira oboni sengumi so obonini ti se we obonini me ma wunnan yo obonini ti se o afi na papa yi o nya me o ko hata niema minishi wo fie ha bibi wo fie ha homa no na to minishi na man kasenti nkrofo be twen me koe eti omo be twen me amekoe no na ensu to me bae na ahoma no ye de na ye de tutu amana no ntina adane ne niema ni na gu fo ma ono ne de yesima no kro da ho ye ko tra asam so papa ni se me na me be yi niema ni na gu fom eti ebedu ba bi no na ma hu se mini kamafo bia wo fie ho vi se asam ba papa ni gina chinti omo ka hwe me hu yi nti metetimuwa yaka asam ye Auntie Naa afede de ba bia bedu no oba ni di mani atete akutia oba ye bode wo ho me na medua bode mi ko twa bode a oba papa ni se ma me fa me nsan ka bode na me se nyam na medua ye mi ana medua bode ai me papa ni wo timu a Auntie Naa wono asafa hudie kete wo ba bia ma wo ne ba ma na bobra no e pa cho sa bibi oba ye ne ye bibia o se ma me fa me nsan ka bode no na me se nyam na medua ye o se ai ma me ne ne do ase na me se oba ye wo pri bibia stop ya me wom kra ba me ne pre so papa yi ko pe market ma na wo ton ade afi de minim de me nsan ye bi atete nko ade ma me ti se Auntie Naa papa na di mani a afi de atemudi otimi makotwa bode o se oh for 50 years wugusu wi ade 50 years na wugusu wi ade na me se na de na wo yi eti ma nkasa tenant eti me kra me di agro na me se papa me no nya na dua bode me de se fefa no ya enti me ni nya na be di afedi tenant ni bie na no se na do na mu di ni se sabe na me se me nkante na eya papa iti me ka kire tenant ni ne ma enim se sabe me twa wo de me ye de o tenant enim papa eda no me se me wiye me amitimi se me sunsu free me mu mi susu me free mi mu mi di ya na die na ekosui na die mi ya ni se tenant no a ono ka asem no sebe e ba asem ante kura a mi kire mu se wo ye me se tenant se gira ho e kire asem no yiye oba ye ono ma me ne ti se me fan se ho amite ma ye ba kofo me di me enkura me hwe ye waje nkura ni na oje ni ko mama me no eti se enkura no mbe do me o mbe ba me nche no oni o mo nye fan eti me ko fa me sister baba e wo so ni fie ohia me sister ba Auntie Naa eti se dia be wie no on fi me on hwe me 4 years ni no chop money en kasa ho me kasa no mama wo ne papa na tren fie se yes ni na wo sa one oba bi twempra Auntie Naa me bae no me hu ena me shase na me bisan se woni obi anti me bra na me tene nche tema me bra bisan se woni oba bia ti bra ben na otiminya wo a oba one na wo na sa oba ne wo ho ena wo ja ne ho be ware o ti bra ben no san ne no ko wo biem a wo ahunu hwe me hu hwe da me ne to evi se me kura ba sa busuafo se tamo no ka so open krom ni ba no omu bisa ne sta ba ko so bisa ne se na oba na one na wo no enkura we ma me ko a oba no wai no so oba no so ma etite mbia ne sister ne se ya opesu obisa ne se sa wo nti na ma wasa akwa na se dai me ba wo man nan dada wo man ni bi dada sa nyame adom wo mpran so awo baako no akofo bi de se a na gusu na wo pulumu na odi awo betwa mboa
ma asase wan kan kire no ma me ka bibia se ma wore awonti e ma wore egui 203 e na ma wore egui nti hwe se matena bepem 2014 ansa na me hia ho nti na me mpe be ma no so tete me sa nti me se ba hu se e bia me de no nti nya de a me san ha me ho nti wo do wo hye me nkran se wo ma nti e ma won hu se de hia no nti me so na ka che so we ne me so me penkora asem me se me ye nkora no nya me be ya adom ne bia yesu ye nya ye de Ibe ages se na the fan me Auntie Nyamia da ma 11 years oman nkete oyire omo ho wo abeso ma hyenkwara wo odom ba papa etimi afekire akoye ne mpra ho ade medan a wo ne nasie no mpra so mfare ade se wo be so na wo o se won na wo nti won na se wo be trefi ho etimi no be ma na no wa ma ne na meku eti yekoshia ya na yekoka asem no e wo village na abusuafo bisa se wo so wukunu no wukunu to asase wo bo wa mane wo se an wo si dan na wo bo wa mane wo konsu wo si da bi wo ko ho ko hwe wo si da bi no se no bi a wo si wukunu na ye bibi ade na ni na no wo ye bibi ansa na afi na wo betre ti wana me yinkuru to dwuma na ho na medem na nti abusuafo ntu atimi ahwama wo wa ba boama yeku no ya hwa koye empna ho de eja ne kwan de na betra marital home ana ne open wo ye na wo nyame na de ma na so nipa da so nefa na de ma me ne yesese no ma me wo store dan mu na esoro no so wasi dan wo soro na ma me itimi ko pepa ho se ho no osoro na akoda o pepa steps no pf me pia o disconnect light wo store ho no be ma no o disconnect light na tete wire 90 me charge light na me de call oban be fie di say oban be fie o me fan say 4 years next year January 4 years ho ba papa wa be da dem da me pa cho oban si fie ho no oban si fie ho na sa ne ware mienu otimi hwin sa ne ware mienu so egu me so me bisa na no ato fun ama me eja kwa me apia na what is happening Auntie Mary Oche na ose wunim ne haw ne na mane a na onemu awonti na wari egu opkani nyina atrel wo so penes emfie du ba ko echi a onyame ehram amosimo dan wakofa wompna bi a na wone na wo asafa na chi ne na sa kowo aye hoade ama dan a woni o misisi timu wo de oba na wa fa echi akoye ne hoade no ade na betra ho ma se wo sere na ani oyebonini onde onwoda wona wo ma na sabra wo washase no na owen ena obi na emekukuru no no mesekete hello now will I look off me say oba be na odi na betra fie ebe ha woyire on na tra 11 years wo so wakofa oba fa tire ne na wo mienu abetra fie ho bi say won na awo enti o medi maami yani enti sa Auntie Naa say obani Auntie Naa na wo di oba betra fie ho Mami min chemu ami kimi enka se mi so maka me dia won tema yo chem ni enko me ni oba ya me o ka se me mpena no o ye me mpena onyo mpena no yo dey o ye me mpena me ni no we data no motivation na wono na juma o ye no tudu ajuma o sora ho machine o kotudu no so bebi amekotera no emutwe ti want me na me ka chere say hwe o yes sir bebi amakonya no yenko se wa akwa ameka ko fa mi krom ni o na omo amawo kra me ni different ifo na o enti wa different now enti se wa pene amayeko no so media me wara on de on fa ho am so di wa bie kwa ya ma how to say about Kofu Obadia? Man also on the only problem. Now see you, Mati. But upon all that, so now me go home. Because Ajuma na me no ka Ajuma me. Oba wa kacha so kofa oba no. So nyina na wa kofa okrom ni aba no. Wo san kwosha wo mpra ne ho. Dabio.
me say me ne ti e wo ho no na before me hu we no me ko abusuafo me ko village na me ka chem so ade e ko me abrobo no me pe me mi yam krom ni amete Estaba akose ho woni sister bi o good o ko asore o yese o ye basade ne nam so and the mini problem enti mi kwa mi hu ne da no ti kuma se ha mi hu ne da asara o ko tena tema enti before ye introduction na ye offer ba ko bi ho me ne ni na ye na ye ba ko yes ye fisie ba ko enti ye ko ye na misuma mi wolma me ka che mi wolma enti o me introduce ni me kwa ma hu ne again introduce no so my introduce no one house open and na ya ne ho ade e de ama wo esa ya ode se wo de oni ma bebre na wo wo ho that na me ye no ho ade that's it ade oba tie munya ne ho ade wo yire wa ye ne ho ade na wonya ne ho ade me sisi me no wa ye ne ho ade na wonya ne ho ade atina me pacho mami da bi me kosana no wa ye ne ho ade ana wonya ne ho ade ma ye ne ho ade mi ni no ho ade peni ben peni no wanya me obi a wo si tudu o mesene no oso wo mfa wo ho wo be kwa akọ wo be fa bi afa bi wakasa me kwa amenko me ka che no si so say e bia say ndi tama me be hu we no na me de no ko ho hello aja minti wase o di nti minti wase ne say wanu wo ba bia na wo gira ho ayo so gira ni fa ayo so gira benkum wo ko bi abuhia nim am ya ne ho ade de na betra fie ye na asa ko ba foforo dabi o aye oba foforo wa ya me yiri ana wantena ne ho ana no wantena ne ho na wa ya me yiri ana wantena ne ho o sani dia me kasa mbe wari me bi sa say tama o kasa mi wo yiri obebi bi sa say yeko village no sa no mka ya o mo se ni dia ma si no enti mi patano waji o me wan sa no aja ye no credio mami teme mami hu wan fancy o so wakwa aware am na gu emu hawo awo awanya atiti so watra simfie bebre no credio hu ye aware mu entina nim sa won pna unim sa wo yire ana wan kan cha no da bisa se wo mata no ni boy Mr. No, ba mi che wa kra so ba no ko na ne boy ne ka say na ho ya no wade Messi no ana ho ya no wade da bi so no ba no ko boy no fra no Messi na person worry oba wo hu so ompna ofi unchen no ko ne boy ho ana ko tisika aya no wade no na tro 11 good years o ni di mi trust oni ni hobiu so oni ni hobiu na mi di ka we ware wei asara me be ware no ware ne brabai me say wei na wo ka no ware ne brabai edan na ode na beto hunin na si edan na no kre hunin na si eya me ne no na si ya bisa sa enti woni mami ebesi na oba awaje fa wodi eketa wo baabi mami mesinye na mami so he's away so oba besi da mo akofa umprada da bia ba betrem mami ka shese me ye fufura ye me yiri dada me yiri na wonya no wade hwe o be bia minti wasen se obi anshawo sa wo bunu sa oyira na ka wo sa hotam no na one ne ba do wasase no so ene ne si wo dan na one ne tirem na nkofo bi ba me se me srewa again me o ma so a me ko boss ye winner level me boss ye bia na ka be se na me se aka me continue ho hello eja me tell me say me Dana ono o start here say ko do winner level ho ke ma ho no me na me ko boss ye bia na ka me imagine say me continue ho but o ye nyema bi na ham na me ko asase am to ko no onim say ma to asase Mr. Odu almost later me bobo sa enyi me kusana no Oni natna 11 good years oba na wo yire oba na wo yire kure ja okọ eja onkwara se na wo yire ada no afa wo mana nkoma sa wo yire no no na be hwa nkora no asema wo no na wo ba na me kora
say no more say me see say na wo yire a adan na wan fasa yedi wan fasa o ma no o yire pani koye no wan fasa o ma na nkoma sa o yire no na wo mami na tete ngora no me say me ko bedia na me ne me yire no na me ne me kwara na eti na busu fo ko na me ne me kwara na eti na me kwara na eti no ye mami aye ti de wa ye mami ti aye me say me na try 11 years na mami na say who dey yedi na me better me say more than 2 years enti what's the better 2 years on aye dai me say onyankopon so bo asase am yete so free what say wo better 2 years wo dey aye asamoka asase na wo si da nyame de che fie bebre until what's the better na aye dai the poster me poster bomb me so o white the picture ya so go mi eje picture go mi dia o nya ti eja me see me so go bi obo uye na no obo dia oba ya ama masem no aye mareho no se mami aka che wo se wo kwa aware awonti adina be fie odi intro anka san kire me enti madu do se na afaso ne omo wo intro no madu do se na afaso omo wo eja se me no na atwe ma so almost 6 to 7 years ni why are there akwa mi olu ma kona se ho san ko bo ni dua mienu e ka mi boy come to me kan sa mi olu ma kai wati mi ko yi dua no eja wo me no ti na obubo mi dua na mi no san ye di dada de nyina obo dua oh eja mami uni ne tra dada nyina obo dua na so hu se wo fo na chi ni oba na wo no e no obo dua kama oba mi ho kokra ne boyfriend threat mi kwa ni obe kokra ma ti ni ayehwe obwa ante na obwa ni boyfriend obwa ante ma me me boyfriend ya ko di tro mo wo be ti ba bo ukuru dua asa ko bo wa me boyfriend na wo kan bo di tro mo Kasi me boyfriend na wo kan boyfriend na wo kan ma na wo ko ni cha isase na ni nyama guhe obwa me na ko sisa bae wo ko sisa ni sai Auntie Naa atita me ti aye ma kontiwa baby otana ano da bia wo de ka asam se me nyama guai me sofo ho akoye se me bra na me tini che baby na se problem eti me nyama ko gu ye sofo ho ela me eti mi si awo me ka to se madam ko nyamu anti ama me yedi ko pa na che wo ayne wati ayne kwa mna ko be ti yedi wo so na wa ko ka che wo busofo ni ma busofo eja ko mi apia eja ko mi apia eja ko mi apia yes so what sit down na we nto yire na ba see that say me see that me say wa ba umpa na wa de no wa ba wonu kwa me jisika wonu na American sika wa sala mema bi no me jisika wonu eje omo wa sit down yasa wonu so ka hobi na me see that bi say wonu oba si okwa isu okwa wa sai ana okwa wa fa bi da obia wuti patraga wo sori a wo ko me suwa kente na me fa kente wo ha na me ele paboa mi chinia eya ho wo ko anda ti fo ho ma me o mo kla ti papa ida wo ya me na ye nya sa o ba ya bra mi chama ayi dede wu ya ye ko ya je uka gari na me chichire e bedu baby me na mami musa na eja no di trosa o tell ko so wo so obeku wo so na ko What's the million in the so much? I'm so banner sending to Mamma. One Kuno. What? One to say what many watches. Mr. What's your complaining so bad for a country? Almost so bad. Anything I will need Saturday, oh, Papa. Mammy Tim, Auntie Mary, why am I? Mami na de wa betna asfie seni esi krono jana kwan tiemi wo dia wa ko fa ba na ba jana kwan no nko 4 years
yes woda ba ko dem na mpanifo a wale mienu no sa no mche no ye channa no pepe na da oba ne be fie ho kwa na wutu ye trabasa no da bontin enu kwanti na no da bontin na ukofo oba be tre fie no amma wo yira mane na sometime wudi oba na be da odidi wa be yo de na ubo yira mane no ntia se ye de oba ba wa wunya kwasu baby ya de putupuru ya tre nanti ya sanye man o se bu so de man na ko sit down obi antimi ni sare ma na fa o de ko me se bi sanse ma patano ya kwa busiafo ya kote na almost the patano ni patano ntuma road different sika bisa ntuma say eneska say different any sika wa ko wuye na ye kote na se na almost patano enu 200 cities tuma kura no abochi fontuma ena me se me ye ai wan tontuma da patini papa kura da tell me say o chatro o din tro se wo busia fokura no wo mate ko mo be hu se wo ni se ma wo ka no kure no mo be le bi atina da busia se wo wampna papa kura se oba wampna de ontra ware ase tama oba mi wo ka chem so dem plan ye fenze mim wa bo ni dia che be bo ono ansa mo ne mpre dia nkyerɛw wati mi ni sampo na baboni mi sister wo ho wo be meti me de ni number 4 dia ma David se wo na so wo yire wampna na ka me ba be busa Eja no ti o temade na bi ye ma no o da ma mi o na simi da wi o bi pele na mi die we no so a wo di pro ba ko to anu na mi jaye se se na me mama na ya mo bi kura re ti atre mi kura na mi ni se ye ko kai wo te ho ase Disate me sa kwa kama fa me tika me wotna ho e be du be atete no na fe de makometi e bi so bayi ti mi sori a e na maji mi kunu ye ko na ko pe wo de na e ti se wo ti shi so wo so e na mi ya so na me be bayi obadi a wo na so o kan ko wo shi so na me ka je papa she se de ma mi ye me o ka je sa na me na mo mi she so na se ma mi ni so gu wa na sa e so ye nya so ti so ma bonu wachi say o ya no e fi o ko mi wada se e ya no wada se o ma mi ko ya ndu wa mechi no ko wuye o ma mi ko ye pe no ko ni su ba mi ma mi e tra ha wa do mi ma mi ado mi ma mi wuye wo ye mi ho do onye se wo nya mi ho do atina wo ko de wo he posta mi na ko mi sto ni mo ti tu twene se ye fie ni nya me ma me da fom no na si da fom wa ko o ba kru mo so wa ma de bu shafo wa ri aja mami ye bi mami aja ko mi apia na go utie me Reverend Joseph Etri e wa so so ntie ba sa no ka che me se o me asase ko to ye na go utie me afre fre wo so si da ma me sika no mu ina o wa bu shafo Obanse rekom na ho obu ni ya utie me o mo fre so na usi da ni ma me a Tama ho ella ho ina woni no ngwa ni sa mi se na wo bra sa ti awusi da wo so ne ma ba pe so mi se me bra ni no ni problem Openi sawari egua eja padia moye de oni oba na ye me ni ye ja padia dia e woni ni ye ako bi ya ka fo ka no wa to na ka tu se ni ba na shi ni papa we eja kwa mi dudu e ina me shawo no ma mami edi na wo sika wo ye na wo da obonte o ne magugu bebi oda bontin so ko ba wo life mu wesidan oda bontin po no betra on cha ne lakinti so tumpon me first wife na ebu am enye wo no then one tell first wife ho na uja no aja ko mi apia wo first wife na me na wo 3 I don't know one tell ho phone first one ko ye MIU First one is different. And 2 years different. The first one is mama be ka wa ware say. Grandma me kwan. The first one. The first one and my 3 and on one. O ka hu say 4. Ka hu 4. Eja. Yes. Mama ni se want to me o na kumete. La kumete na de no ko bo mi dia dia kan ga mi wu ya ka. O party. Yedi. Eja kwa mi apia. No ina atase. Eja padia na pen so moyai ubeja no kwan
na wa ende saa ne yaka no eduwa equity is equality oba na usi dan na pen so ono ba yo si dan ya aboti no order na yɛmfiri klaso ane akotu sɛ wofa ɔbaa na ɔda abɔnten na nyame bɛhyira mu mie naw so hae dan na mbɛsi dan ɛnyɛ nsira dabi ɔpapa koraa bɔ ɔba so ɔse na woma kuro mu hɔ enti ɔse a mary woware me bɛyi ɔbɔ mmɔden sisaeɛ kɔ ɔbam ɔbɛma me sika di na wɔnkɔ sisaeɛ bam ɔse wama yɛyibɛ ma yɛtumi asi dan wɔyɛ ade a wɔhyɛ ɛnyɛ ama wode Auntie Mary ɛyɛ ɔno na ɛkɔ abusuafoɔ ka kyɛ so wɔpɛ mi bio tu bɛgya no kwan na wode ɔba bɛtera ne so no ɔtwe nsuo gu do so saa na aware dodo ɔmo yɛ no wɔde m kɔ wadwo wakokoto ampa makyɛw wɔde m kɔ wadwo wakokoto ampa makyɛw wosɛ bi wɔ atɛm a 3 days na maame no so wada ɛna mesɛ menim yɛ ɛna wɔ sɛ deɛ na ɛfɛn sɛ mɛpɛ wo kyɛw afei wɔbɛkaa sɛ aduro na mede akɔ so nti na makɔpa ne kyɛw ɛno kura de wɔne na ɛbɔ nsa tie yɛbɛkyɛ na wagye ne kyɛfa ɛnde awodi agoro ɔbɛni ɔne wo na asi deɛ a sɛ ɔbae woapɛ nso deɛ a mmara no ɛnsisi no koraa nti yɛbɛka ne nyina bom sɛ wɔ evidence ɛkyɛ sɛ wɔsi tɛmadan no fabra yɛnka sɛ ɔba no asi bi deɛ si a the evidence ɛwɔ mu ɛkyɛ sɛ wo ne no asi bi mesi provide them yɛdi Auntie Mary kɔfa ne nyina bra na afei ɔno so lesi deɛ ɔne wayɛ matwe ma so ansa na masi ne fie masi ne dan nyina wie bisa no ne tɔ me asase kɔ onim ne sisie so na onim baabi asase no wɔ ɛyɛ ne papani na ɛbɔ a wɔni yo enti daba ne ne wo hyia ne nkasa sɛ wo ma somdwe mmra what the editor bia mo frɛ me ana me hwɛ me okay me for on the 17th over Kumasi after Christmas after Christmas till January after foforo Samom okay no kɔ inti kasa bɛn na wo ne wo yere no sɛ wakɔfa ɔba kora ba wo ne maame na atena agya meba na nya hɔ na ɔte ɛnya wo fie hɔ na ɔte wo ne maame ne wo ma maame abɛsɔ ɔma mu atete wɔ ma na wokɔfa ɔba ba na ɔde confuse bɛfie wɔ a wogyina maakɔ akyi ɔba me kora nyina no nkɔ bɔde su ɛka baako so ɔba yɛpɛ no ɔkɔ bɔde su yedi wanyare ama akwaru wari misusu itu me bana ye fe na fie woni ne ka besin de bia braketo aro yaro no na madi for so se die na no so robo midua me ye ohwe robo midua wasa kopo wase more than 100 years na so wo so wase wi wo so ankwa yie antina obu wa wade ne mame ewu so kwa yie di wase ma pataro say wase wi wo koi masi se ye grom no obi bo odua eni pa so bembe no obi bo odua so eni pa say wo be sika ma no nti anomaly no eche say abnormal brofuna no na ya aka na anomaly scan eche say bibia ankoyie ewo baby no nti first of all na say o doctor na say wa mpo the doctor mpo anka say be cha so wunya be na mi see that we say one over see okra isu okra osai ana okra ofa bi da obia utipa traga usori a ukọ me suwa kente na me fa kente wo ha na me ele paboa mi chinia ele ho ye ko na before o ma me o mo kla se baba ide wo ye me na ye sa o ba ya bra mi se ma de wu ya ye ko ye joka gari na me chichire e bedu baby me na mami musa no eja o ka no ko so wo so obeku wo so na ko
What's the meaning of some tsunami so bano sending to Mamuno? One Kuno. What? One Kuno, one to say what many watches. Mr. What your complaining so bad from a country? Almost so bad. Anything I will Saturday now, Mako oh, Papa, Mammy Tim, Auntie Mary, why am I? Mami na de wa betna asifie sene si krono jana kwan tiemi wodi awako for aba na jana kwan no nko 4 years uda ba ku dem na mpanifo awale mienu no sa no mche no ye channa no pepe now da oba ne be fie ho kwa na wutu ye krabasa no da bontin enu kwanti na no da bontin na ugo for oba betre fie no amma oyira mane na sometime udi oba na beja odidi wa be yode na ugo oyira mane no ntia se ye de oba ba wa wunya asu dabi ya de putupuru ya betre nanti asan o for the man ko sit down bi antimi ni sare ma na for the ko me se bi sanse ma pataro yakwa busuafo yakotina almost the pataro the pataro ntuma road different sika bisa ntuma san eneska san different any sika wa uko wuye na yakotina se na almost pataro enu 200 cities tuma kura no abochi fontuma ena me se me ye ai wan tontuma da patini papa kura da tell me say o chatro udi intro se wo busuafo kura no wo te kura mo be mi se wo se ma wo ka no kura no mo be le bi antina da busu so wampna papa kura say oba wampna de ontra ware ase tama oba mi wo ka chem so dem plan your friends mi wambo ni dia che be gwa bi ono ansa mo dem plan dia nchero wati mi ni sampo na boni mi sister wo ho wo be meti me de ne number 4 ida mo David so na so wo yire wampna na ka me ba be busa Eja no tio temade na biye manu no o da manu o na simi da rio bi prayer na mi die we no so a wo di pro ba koto anu na wo jaye se se na me mama na ya mo bi kura re tiatere mi kura na minim se ye ko kai wo te ho ase Tisate me sa kwa kama va le tika mo kona ho e be du be ya tete no na fe de makomete e so ban ti mi sori a e na maji mi kunu ye ko na ko pe wo de na e ti se wo ti shi so wo so e na ni ya so na me be ba yi o ba dia wo na so o kan ko o shi so na me ka je papa she se de ma ni ye me o ka je sari na me na mo mi so so na se ma me ni so gu wa sa e so ye nya so ti so o mo bonu wa ti say go ya no if you come what I say area no what I say woman me ko ya ndu wa mechi no ko wuye woman me ko ya pen no ko ni suba ni ma me etra hawa do me ma me ado me ma me wuye wo ya me ho de o nye se wo nya me ho de o atena posta me na ko me sto ni mo ke to twene se nye fie ni nya me ma me da form no na si da form wa ko o ba ko wo so wa ma na bu sha fo wani aja mami yedi mami aja ko mi apia na go utie me Reverend Joseph Oche was so ntie ba sa no ka chemi se o me asase ko to ye na go utie me afre was so si da ma me sika no mi na o wa bu sha fre dansia na ko na o obu ni ya utie me o mo fre so na usi da no ma me a Tama on ella ho ina woni mo fra ni sam se na wo bra sa se wusi da wo so ne ma ba pe so mi se ne bra ni no ni problem una wusi opening sawari egua eja padia moye de oni oba na ye me ni ye eja padia dia e woni ni ye o bi na ka fo ka no wa to na ka tu se ni ba na shi ni papa eja kwa mi
Where do we? Na me hwe wo no ma. Mami edi. Na wo sika wo na wo da bonte wo never gugu baby. Oda bonte so ko ba wo life mu wesidan. Oda bonte pono betra won cha ne lakinti. What you pon? Me first wife na ebu am. Enye wo go. Then one time first wife ho. Na uja no. Aja kwa mi apia wo first wife na me na wo 3. I don't know one time who phone first one ko ye MIU. First one is different. And 2 years different. The first one no kwa na me be ka so what is it? My friend said a man 3 and one one. Who can say 4? Aja. Yes. Mama ni so want to me na kumete. La kumete na de no ko bo bi dia ka ngam wu ya ka. Oyerepa Yedi. Aja kwa mi apia. No ina trust. Eja padia na pen so moyai ubeja no kwan na wa japadia meni ya japadia ende sa na yakano eduwa equity is equality obai na usidan na pen so ono bai osidan ya bo tin no order. Na ye free class on ya kotu. Se wo fa oba na oda bonten na nyame be sram mi na so hide na be sidan enye sra. Dem yo papa kra mo oba so se na wo makro mu ho. Enti wo se Mary wo ware mi be yi obomode. Se sa ko ba obema mi skadi na won ko. Se sa ya ba. Wo se ma e be me ti sidan. Wo ya bi wo hwe na ma. Wo de Auntie Mary. Enye wo no na kwa bushafo ka chenso wo pe mi bio. Tu beja no kwan na wo de oba betra ne so no atwi so gudu so sa na aware do do mo ye no wode bi ko waju wa kokoto apa macho wode bi ko waju wa kokoto apa macho ti di wa ta ma 3 days na ma no so wa de na mi ni mu ye and wo se die na say me pa o so ase wo me ka say aduro na me da ko tuntu na makota ne che enu kura di wa ni na ebo sa tie ye beche na waje ne chefa and ya udi agro obani onu na esidia so ba wa pen so dia emre no ensisi no kura Tia bakani nyina bom so evidence say wasi temadan no fabra yanka say oba na sibi de sia the evidence wo mo eche say woni na sibi me provide them open ye Auntie Mary kofa ni nyina bra na fe onu so listen the odun wa ye na twi maso ansa na masini fie masini dan nyina wie bisa no ni to mi asase ko ni ni sisi e no ni be di asase no eya me peri ne ko wa woni yo enti dabani ani wusia ni ankasa se wo masum dwemra o de anytime bia mo frɛ me ana me hwɛ me okay me for on the 17th over Kumasi after Christmas after Christmas till January after foforo Samom o ka no ko inti kasa ben na wone wo yire no se wakofo ba kraba woni mami na atena eja me ba menya ho no te enya wo fie ho no te woni mami ne wo ma mami abeso memu atete wo ma na wakofo ba no the confusion be fie wa wo jira ma kwachi wo ba mi kwa yire no ko body su e ka ba ko so wo ba e pe no ko body su yedi wanyare ama akwaru wori mi susu it me bana ye fe na fie woni ne ka be sin de bia praketo aro yaro no na madi fo so se die na no so robo mi dua mi ye ohwi robo mi dua wasa kopo wase more than 100 years na so wo so wase wo so ankwa yie anti na obu oba wa ne mami ewu so kwa yie di wase ma pataro say what's we wo koi masi say ye krom no obi bo odua eni paso bebe no obi bo odua so eni kwase wo be sika ma no but January da be eja kwa mi apia ododo January da be oba yi wo nde oyi na oyi mi boni aye
Nyame wo suro nyama baby o de me fa ya ye bobi a me wu na yi nyame ti no ma wuda the brand of sofo wo me January dabe ya hwe first week and second week me ni problem specific dabe ya for second week okay producer be for ni nyina ya di atom wo ba wo evidence say wo ne na si dan bi e wo baby for bra mame usu bibia wo ne papa na ye no ya je wo dia na dia aka no ndo onfa nware dodo o ware dodo say o ti nya me picture be si wo say me da me de ona so no so TV ya nya we didn't see the photo ba. Media Auntie Naa say o ka say me fa e say akwa me ba. Ma nya hwe. Ni ba ya. What me ka me de bia me ka just say me no me ma ko mu ye na sie ba ko ye da na ba ko. Na ko bi say no say nya hwe. Ko mpeta kwa nkwa na ma say bi be ka. Mi sa no make kire no. O be ya tra won 11 years. Senkampo o ko wale foforo awon kura ma mi awon ko aware awon ma. Na wa fa ya omu wasa be hia we bi ama na wo ye ne sei Auntie Naa bisa se ka wa me hia ne na we wa wura ma na wo twempra obeda asha okawa me ma twempra na nya na de ba kwa bai wa nko tu tonga na ama go bi ansa ka be ne baba me se ti de me ka no me Auntie Naa me sro me pa show ami tio bisa ne se me ka wa no we ya o ba so okawa anya consider fufu of ba de ko tremu me se sa wo pes wo ba ware mienu anya wo hia oba no na wo ye no ade so oba me ware 10 wo betumi ya me ka kire no bisa o ma bisa woni eti wo be so ware se eja ba bia wo fie do wo be so ware se me si mienu na me ware apa so mienu so na me ware me so obi aso na obi a ware mienu o ye ne se e so na ro me wa do mo nyina ko good da ba ku no mo ba atwede on fa obi a wore de me so bi hwi so go ne nyanko so on na me say what do they o contact we be we so 4 years so me dane dem on na ne tenant na so e bi sense na o go me dua me mega ho yo ku mi a me mega ho da ku bi enti na oku dada da wan ku afede obeku na say what do they can bi sense na say o say ma eja kwa mi apia ware dodo mate ma me so ndo ontumi enti ubeja ne kwan no one to also cover for fraba why me dia no kwa wo bre say o ti fi o tu that day o tu ansuo ka woni ayi wo bo di dua bi why am I eja ya ncha tiam o tiam asi light bella one in the na echatua me say stop from here me say stop no me say say aju ye enko yi ya kasa me to ni magu na bia hwehwe wo so oji o ko ti ma pro sa jiki anse sa nyama afi de waya ya wo me ti bi sa bibie to aprofi ekonomo na ma fia de ma na be de akoma yo wo de amate o so on to be ware dodo janu kwan ronko ena se me se wo no so je wo no na akọ me abusuafo wo ni na abusuafo so ware na wo de o ba betre fi wa no ware o ase me no ke no akwa mo ti bi anya time aware Dabi obi a already kan asana wo aba no say me ware no ke wo say wonim so di kind dia ware no sika wo se wonim se wo di kind dia ware na nko ware obi di shemfo ne metra nko fa oba bi a woni na twempna no nya obi di she onya obi di she me say me dika ware we asana me be fa no we so ma me kwase ne bia make na wa na so me ko fa no be ka na wa ba se iri ma kwase ko fa ne bra o o ma kwase ko fa ne bra o opportunity when am opportunity wa ba o be say o ji bia boss ai papa bia me de me no prefe wo se me ti fio se wunu aba ampa se ma hu se nti efio wo se me nua ba no se nkrofo sa se me yenu nua ba se me se me wunu aba eti jam we ya me die mi na ba na akoya me ho ade mi yo wunu aba na akoya me ho ade wo de jam me kwai na me ko wai na wa re yire o wa re busia ye me si jam me kwai na wa re yire o ya se wai na wo ko jam me no jam me kwai wo ko jam me wa busia fo mi no wo jam me kwai wa ko jame wa abushia ko ja ko wa abushia be ni ye ko trans ye kasam Auntie Naa ya ko trans am so foni na abono ye bo ne ma America ina ya boyi ye bo ka bibia ye
so di for abagu me hu fi o to mo kura na yese enye bu ayi anko mo kura yese wo twa Jabia o wa le do ti o ko mo be frɛ eja Messi se men ganjos this man pa eja ya why mama ka cho so me ya wa kan ya nto so hwe oni sameti me pe mo wasa me nim ka sa me na wo reso be tia like be se o maka abre area ya date no ya hwe no nya akwan na call baby wani wu ade sa ade I don't know any who saw Bobby Papa over 100 years. Manu do say, oh, Bonnie, I didn't number in any matters. I didn't know already who yellow. Yet, Auntie, that be I know the mammy, Jim, attempts and mammy, one after me, mammy. Auntie Mary, Yammy, Auntie Naa, Adisia was eja ye dase today na wo dia ma ye bedi so pepepe mesra okosi se wo beja no kwan no wo yire no tu no for ai 5 months echo 6 na ele so be chat scan ehwese oba na oda oyemu no ne ba bia aform ya because nyoma bebre na etimi koso wo nyinsen ho nti ye kasa fetal anomalies ya nyoma bebre obi be kasa den na edeba mostly no ye kasa fetal anomalies ayewo boni be kasa structural anomaly say bi akwa no ne body no a part am for me ebi anenan anani ti anani baby am for me one functional anomaly ebi our forming all right but sebi onebi aneni hu ade ana so ntekasa ana se eneni ye bi enye se ne ye nimu no dada no nti mostly no se oba nyima sa fetal anomalies nyoma bi etime e cause ye your friend is saying say bia oba no exposed to chemicals bia ana say infection bi say bia oba bi was sexually transmitted infection to say syphilis ye syphilis etimi ma akola eni ehun ade etimi ma nani oba no wa blind and a lot of time no so fetal anomalies na enya ade a me no wo control over enya ade a obetumi aka so obetumi a control ade bi a wo nyankopon se ma na ade bi a yentimi control ni nyina a lot of time no na free bibi obi be ka say genetic ade bi a wo mojem a me no nyina yenim se ade no wo mojem nti ebi o na sa ye friend say bi a gene na chromosome mutation say bi a problem bi a form from wo system a wo nim say wo sa problem no but oba no be nyinsen oba no ono akọ inherit sa de no na afi de obi hu say bi a na wo ye normal but oba na konya problem bi a wo wabusuemu nti eno na ye friend genetic factors no into genetic factors ewo ho bebre say bia gene mutation obi wa ye friend gene mutation ana chromosomal anomalies ye ho bebre ye fre ebide down syndrome de ya tisa ye wo syndromes bebre tisa no be hu say akwala na bia obewo no na ne ye na abeye abnormal ena ye wo some a problem being so I friend a neural tube defect. Development of baby no start free be abeye 6 weeks 7 weeks e kono neoma bebre na ekoso ansa na akwala na beye full nipa se na me no wutie but e bi o ho a through that process na me ka say me no nye no nyina ye ni control over no problem bit mi si wo sa akwan no mu na ama akwala na benya some problem bia anka ana normal circumstance no ense so benya nti sa neural tube defect no no sa neural tube ba ye kan ade a ema akwala no ne spine that is ne tin kasa ekosi ne ti no no na form
nti obetumi awo akola ana obetumi anyinchen akola na nechi no ebi ana ne wenya some problem bi wo nechi na nechi nkasa na for me eno bi na ye friend neural tube defect ebi din the spinal bifida nti eno no be hu se akola no nkasa na ewo nechi no na kwan to kro bi abedem na ne spine na nkasa na se saa nechi nkasa no protect no na pushi aba saa de no nti saa no ubehu ne ntema na ebeboa mostly no some of the fetal anomalies no obi owa my baby no cry ain't mean survive nti ubehu say most of the time no ubehu say no obi a unyin senya na unya miscarriages mostly no first trimester no ebi owa wa wodi enu hu say nyin senya wodi be the problems bebre be ba na eno ayede aboti ade no ebi nso ho a unhu se enye sa akwala ne be develop but o developing na problems bi eba into be twa sa second trimester scan na ho ne ebe ayefe na anomaly scan no ho ne ebe screening akwala ne body ni nyina from niti ekopem na ne nine se be bibia for me ya ye be hwe ne ba akwala ne brain na ya hwese problem bi ani ma se for me ya sensu bi am be gina mu aye fe na hydrocephalus ana na numu ne ye fe ne se ne ketere ma se ne ade aye bi o aye ubehu se ye be wa akwala na wenya samte bi wa aye fe ne cleft utiminya cleft lip any cleft palate inti sano se wan hu ne ntem na se wenya doctor's guidance on how ubetimi any akwala na tena na how management I de be ma no no be hu se later na be wa akwala na be hu se problem bi se na wo no na ase wa be mebu and some of the fetal anomalies na ye kanu so ebi nye viable na se akwala no ontimi survive it is anu se u be twa be 4-5 months time no na se doctor no se ade e koso wo ba no ho ne de se u kipikra na se wo a enya ade a wo na e bia in 1-2 hours obe free mu e bi ni anen so 0244 225677 number na de ade share was okay ye da mo se mobile ye ko ye case yes ye da mo se mo fa ye case to so me no no maye okay mama beta se ma intentem ne fa ye case to so me no pacho wa kasantem fifi mami tentem so na yenko ade share wax nyame adumo tena ye nante ene ye sister bi eba ho say oba be ye register ba he Abrepo junction na sister na de ne ba ye enti misumi ye obi a me ne bank for me ensa na ye adwuma enti o ma hu say me gada nipa e ma da bia no ye o ma di loan mo ba di loan oba ya na me frɛ me nkrofo na mka che o mo say obi aba say oba me loan na ma ne ba be twetwe dini na wuma ne ka che say o ma 200 million a ube de 10 million betum say o de 5 million ba so be ma 100 million nti me nipa ne bi register na o this kan call ye say china by 8 o'clock o this ka bebre 8 boy ya no mama to obi emu ni ne da abadwom se wo chocho mudi no amambosia ti un register 1000 Ghana obama 200 million woni woda no Hey, go for 10 years. Oh, 5 million, 100 million. Now, bank cry no ungo to so do sa enfie bebre cry. Yama loan. Ti mo sa su go for ma. Yanya de awurade 1000 yes salaya. Na si asi akwa sorry fie bi. Yes salaya na si na mu twetwa na mu twetwa. Mo 200 million, 100 million. Bo men komai. Nti Auntie Naa emia de ma no. I'm part obi no tia ma o register o mo 1500 enti ade achi ya ye friend be week no didi atempa o ka de na je o didi atem stay ni adwene ye wa adwena kam ma cheska ma no enti we nya hwe eja me nana ne ka ye o kwase asebe ade udwan enti eja ye de ase ye ho na nne ye wo ho nne ye wo ho
junction kura na ko register ni pa foforo so ogidi musika say di motem se mu ni adwene mo wa adwen anka mu ncheche 1000 kodi wa na afi obi ba no say Auntie Joanna o ma me hwe auntie nyo na ba di musika no ampa ye kwara wono a wasinja be chocho di foforo wa sa be registration be foforo na nyame adom Auntie na ya chi no ni ase ko ase fan ko police station ase police yanko ya ne ba Auntie na say ani ade ba no hey already yanko po ana mo bonu say ma me sorry no wada da mo je wono awro no prepare sanete usu yiwanim yere oba ajiji nkofo sika abronya ba market ba ho pejati fansa to ho fansa mente wo de munye de namte dia na nyewa wunyije o musika bese wunyije dia na eno kwe ana wo kwajije 1000 500 200 million da form atina na ji 200 million dia na ne man ko kai kan ya me fanse at amna che Mati ko bi ko dia mama say we ex convict na ko afiase oba mesia na wo bun krofo sa ti wo ko afiase ba wo sesa kegu mike no me so obi so say we ex convict wo so ka say me na mimi wan zaba ko prison dia na do ko bien na do ko prison wako bako me se wako bako we ya na makoye wako prison do sen wako prison do sen niensa obati so wako prison mako jaisu no Auntie ya mi o microfinance no wa register Auntie ya me dia me se enya wo dia wo e no akoye maame nom dwomfo ho se wo kwajiji from Busia. We no money more. Some microfinance na we kuto mu tumi ni ko dwomfo ma ho kwajije 1000 what register get to me be na miss what register enya media enya wo dia na wo kwajije ska obi adwuma nti amaye wo wachi wuni momo obi adwuma kagu michael wuni momo obi adwuma na ose menya man wuni omo me momo waje musika me pacho ai doti wuni faso waje nsen skana meche no Auntie Naa 100 million we ne ma me oh mi musa so mu nyina me se maami ya oti wunchen waje ni sika sen maami na temecha menje ni sika doja wachi waje ni sika sen ebi ne de 2 million ebi de 300 ebi million we so ne de o say ne 10 million o say wunni enta say o say wunni o say me pacho agreement ben na woni omo ye ya oje pacho de tini so for fana yanke mo wole agreement paper no collateral nyina wo ai no hu me no mo man Mike go twice what I me say agreement ben na woni omo ye obi no hu me obi no hu me eno for Mike no kagu Mike no agreement ben na woni omo ye obi no hu me no say ejuma oye no obi ben papa bi na ne papa ben mo obi microfinance only di obi microfinance o fie mo yen table ase o fie na wo say the table ase jiji siga kagu bank ni obi ne ye friend say ya friend ne yere ne de afa dia papa ada ne yere ne de ne yere ne de na ya friend papa na say they all say wafu adwuma the mic here kagu bank ni Michael den Michael an afu Michael den afu awai me hono na woni ne di nkoma ofa wadwuma owo he so akra fa he dansuma fa he fie bem the minimum is orient da wo fie bem efie ra bem efie ra na me the minimum enti fa he na wo ko ya ofa wadwuma no me pacho ofa bi wo kumasi ha ano da no kumasi no fo bi so akra enti ye adwuma no
ɛna yɛ disika na akɔma no na disika na adwa wokɔsia yɛ maame nom dwomfoɔ ne ɔmo kae meka kyerɛ ɔmo sɛ yɛ kagu mike no meka kyerɛ ɔmo sɛ yɛ fie bosia efie bosia na wode ofie bosia na ma ɔmo 200 million 10,000 Uji scan edi say. Kangu Mike ni edi say. Kangu Mike ni edi say. Ache mempati edi say. Kangu Mike ni mami penny te sawo. Mami penny te sawo. Ukwa fiasi ni you. Yes, near you from a far one water mobile. Move on the bag in him. Uba no packing out the bag na so. Once I could see table. Nya what did you went to me? I didn't about run home. Maybe Bonica that brilliant we are. What? Your man and Darcy. What you say? Missy, Mammy, Sika, what did Kaya Gigi? Oko in fear saying. Kangu Mike nim. One come and spell no. 3 Yes. What did you John Frey Sika? Yahu Sika ma Busiama and no better than Kangu Mike nim. Who by registration? Who better than number I bet and now this kind of registration, you know. You bet my friend see I'm no makasa. Men kebi ma, medama kebi ama. Mame, me ye dema kebi ama. Enti wo senso esi utri so na wo ye adwuma, wo be wana. Wo ye adwuma, wo be wana, mame. Na aza. Mame penit so. Aza. I am you. Anya was say. Mame penit so. And now, what is the couple 3 years? One of you. Oh, don't know. Now we go so here. What could that fear say 3 years? Who go so? Miss Oguso, 3 years. One for music and no more. Bussy and almost can do better. Missy, what you on Sika 3 years or more, and now we buy our bag and sell or call Hono. Diana Cabe. Miss was in one, Kagu Mike. Missy, Debbie. So for Demi Busa, Missy, what did Jessica and Fiam? Busia no one farm my woman. And now what time we bag and sell come group of Frono. What are you doing? And now Wako Sobolo. Yes, Sobolo. So what about church? I didn't go for Sika. Sobolo. So Obi so what about your music? Sobolo, send me and son Aquadio, send now, to me. Mommy, I'll cast a free Sobolo Yamaha. Yeah, Auntie Naa. Obi Soba, what's that? No, so remember. I got me Bobby about telephone, so, hey, mammy. But I am Sobolo. Auntie Naa, ni Sobolo. Missy Mammy, buy what 100, nobody 200 million, but 200 CDs. What 100 million, but 100 CDs. When my what GSC can some kitwa. What my hotel be what a Jenna Amaga Sobolo, Jenna Jansen, one more die. I said, what for this kind of brand? No one of me, I want it be what brand what did do at them? What brand what cutting what did do at them? And I said, Doctor, I am fresh. And no be who say akwala bi o wa e betimi awo no na ne brain ne inform me. Itu be who say na ne brain na asa aye fan bi oni skull bia bone bia nkaba niti. Eno no wu na disenya ene enche na we free mu nti sa no ni nyina no wo na ntema doctor need to me wa advice said this is the situation na wo nti ebeya so emotional the best option so we terminate and no matter terminate say ebeya o carry pregnancy nkodru be 9-10 months na obewo akola no na sisi a we free mu
nti eno bi no no mame sika wadi kan agege wokọ mfie se ni kegu mic nim one come spell no 3 yes what did you don't free sika yehu sika ama busi ama ena obepa de ho kegu mic nim wo be registration wo bepa de ho number ho ye betima ana wo disca number registration you know ye betima frɛ wo sisi ama na o makasa menke bi ma medama ke bi ama o mame meye dema ke bi ama o enti wo sensuo esi utri so na wo ye adwuma wo bawu ana wo ye adwuma wo bawu ana mame na azaza mame penit so aza ayabio anya wo say mame penit so and now what you see for 3 years what maybe you bra man bre ojongo now we go so ye what put that fear 3 years we go so Miso Guso 3 years one for music camera omo busia no mo san kan tu ba ya den me say what you on sika 3 years omo ehun and now wo ba ya wo bag say wo ko ho no dia na nka ba ye me so wasenyo no odi na okagu mic ni me say Debbie so for dia me busa woni me say what jiji sika enfie nsa busia no wanfa ma wo mo and now what time bag na say ko ho abu wodom group foforo no wo de ye den ene wako sobolo yes sobolo so wo be twotwodi agigi nkofo sika sobolo so obi so so wo be gigi om sika sobolo semfie mienso na akwaji o senra timi nche mami akase free sobolo ye mo ha ya na Auntie Naa obi so ba ha waza no no so remember ma awie eja me bo bi aba telephone so e mami pacho awie sobolo Auntie Naa ni sobolo me se mami ba ye what 100 obedi 200 million obedi 200 cedis what 100 million obedi 100 cedis when ma waji sika nya asem ketwa woko mai hotel bi wo ai jenejan anwaga sobolo jenejan so ho no koda ye afa dru se wo so this can be no ano no ye huni biam obra no wadi di watam wo friend wa kate no wadi di watam ena nsian kan yankopon ye nyame ayi ni sto ahaban no enti sobolo ma dodo a wadi ye obi so so ne nsafi sobolo ko santase esa de ne kwa anwaga sobolo bom so nyina okọ register ho no mo yuma wadi adi ye sa ma uti o sika man e di say me pato ye chairman no dem pasa be abuso ne miensani na je say ya di oguso wo ye o free prison ba ya wati afie bisia busa o se busu mi ya no no tua ne de oh mame antefua adai me number o mi phone to say sia wo friend na no akata mame nyame tia me kapapa mame sobolo fo obi so ba o ni pepe enfensi nyina waduru ho okọ track kene papa esu ni no aga jira ni faso jira ho papa we pizza mo bi anfa ne nsanka no aga bra mic ni pizza to chi fomo e o ba se kagu mic ni aga munye di o so da bro sanu so eti oda pizza tabrosa so tell me be foforo no ono so oda and obeji me 5 million da be no jo 5 million ate safia so obejeje afinu oboa ye pesca no de ye no so bank me na so mai
Yo, Kasi, what the 3,700? Kasi heya. Hello. And now what you man about funu? Mama chobo eni ehusi eni abre. Chobo. The fetal anomalies no, so right after birth no omutimi correct ma nti before say obewo no mo be advice so say ni na koso wo ba no ho ne wasochi makakra but ade a yebetimi aya aboa no ni nti say wo betwa sa scan na e na wo behu de koso wo ba no but nipa bebre enim sa ade we ya American nti omo nim scan na ye betwa wo sa second trimester scan e fe ni fetal anomaly no eni o ma ye be hwe no nti obe wa obeba no onde ono de onim se o ye bibia sa obi wo kra ye ka se o meye scan na oma obetna wa no anu se awo aka no na wa wo ni wa nso ni o ma se etimeti wo ya kwemu. And some of the fetal anomalies are making. Then I make a lot of time they need control over it, but you may be away with me. I boy who send a bear over prevent the risk of getting it. But a folic acid enemy. So oba unyam ne yes hospital near mouth folic acid. So folic acid sa tablet kitty it may prevent neural to defect making. Obe won't say biana. Obano ne spine now for me na ne ebia na wenya nerve problem bi wo na chi no ni nyina etimi cause nti so oba mpo usi so na se woya wadin se why ready se wo be why se sa wo twen ya se bia wo benyin sin ansa na wa start take sa folic acid na obetimi a start take folic acid no from woya wadin se wo be wo pese wo nyin sin ya se ne be ya unya sa folate deficiency na it made some of the fetal anomalies never and a man so I was a diabetes which is the type 2 diabetes maybe who was 6 years obi o wa on hwe no hu see into o 6 years Samsung for some the Galaxy 06 aba e boss 1499 bo rom shop kotoma we refeni brunya hello mpato Abraham Penny Mumium Kakrama and that's the voice in Quachiri. Hello. Ah, Brad J&T, I didn't see. More friend who mobile phones from your shay. No way, no, I'm why I'm more friend who mobile phones from my me patcho joy can roofing company limited kono kwa GB IBL self lock MS standard sheet 0,000 ye be boy down so ansa na dibro nyai pre color coated GB self cleansing property no leakages no rusting supreme concrete product allozen trusses me patcho obema free estimate ye osoko ba empaba me any police station there no shete chima Hensha brigade ye wood west and so eka ho 0540125816 Obuasi baby diapers. Afi ye be wo 100% kono kwa GB. Akoda to ho be wo se wiese 0240306394. Me pacho me ko Canada. Ye tu kwan sabri ye. Ye kwa ku dibro nya wa bruchire ye ku fia de. Obi amfa na ni nchire ho. Me pacho o mo number ne 0249000448 Sarakoba Unisex Fashion. Bro nyan ye ne ye yire ne ye manyina. E ho ne ye ko tontade. Ebusia no ba wura ho a mo be pie ma. Agari bi mpaboa be. Bia bi ho. Ye wo swami. Ye ne Swami Shell ne die no hye 0244797215 Holy mosquito spray na no ayen tontuma duro tatahwe osu spray 15 minutes ansan wa wura ho kakape ayen tontom sonkronsuo entate akoko
ni tuntum ne nyina efie wura ni nyina da obeyi wo nyina firi ho amwatima da 0322037623 me pacho Leicester Ghana amwase o amwase kone ko gibi ubu sape kone ko gibi ye wa extra long heavy flow meat ko na ko gibi panty liners e dia shimo e dia mawo me pacho ye oketi ababi o to for state to see no a 0302235295 enkwa man so hello Braje hello Braje yeah urade ya badwuma o adwuma no mu stress no chen aboro nsan ya yetimu no tutumi ya na opon wa na osoro ni wadi no yi sansen sebo wa ho oh debi edene edi manyan hello yes madam Braje edi na esie wo bra ne ba ko ye no se se dia mo chacha de minia no ba ye nya no bia edi na sie yo no se wone maami bi eche me maami friend wo me fo a wenti na edit mo na maami ni ku school ne maami ne no afade ai na oye no ka che ne se kontwe ni obefu na me no kre so ba ya obeka kire se sa ne kosi mini ano ya don so ka to wanche obefu no wanya nso bo ase o ne papa ni yi pa ama edi afọ di ja so nyina afọ papa ne se won de wakan wi menti o de na asembe da mo na oba ye anche yeta wa wutimi popistrim to say de na adwunu mo kan no hey na kire se ye kono e koboni nti obi kire be bi say yem fa na nko ye de ne ko ho ne ye ko je dura ye ditali ja na kakra afi ye da wa bibi ahwe ni so ko pena bibi ahwe ni so no kasa ye na afi ko sa oto ho wan so bibi o se bibi ahwe ni so o se bibi ahwe ni so oto ho ne no ano no wan so bibi hey bibi ko so na etise masia na That's what they do. They tell you, "I'm for to say young woman and son at the over the eye." Na bra no muni no. Di also age okọ na yere ho no. Oh, they say the chance as me see into the young. You soon can say be over a bay years to one and I think and the year. Yeah, that's it. Hey, memu wan hwe ye emayo abani bia baifuo gay yi nim se wo be ma wo tumi am wa ban ne dem ni ku dem o Mr. Champion ti wood so mama me da se so mama won say abrante ne koye adwuma wo epomu ho yes boga ne so ne ye be kasa show we so jana she wa beba ewura hwe na so hwe blue aw hadwen eri na nya no Mr. Champion kasa so mama won say abrante no eba ha se no wo se wo mko say ataya wo mko ye adwuma no na girl no ekunsuo ema wo awo ye ahobrasie eni na bibia ni wa na kire se sabio wo ekuru anase no ni obi wo enti no eche kura ansa no ne keka ya wo prince ya wo mutrase wo dani demu a tembia no ne ade na one particular day Mr. Champion hello nana kwa me yeso so ne be kasa yeti na ni nanani no go pasa no mun kasa yeti wada urma o de pensa yin na ne fanta mi sempa na yin na sempa ni wadi mu kwa na pensa mo wata ifo mi se ne di bi ma ba ho se me di so do no ana na mi chi mu chen ko na mi nya cha san kasa eno de audio de atie ni nyina ante se fra o fra ne krakra ni kwa na se de si ano na o si mi nya audio na audio di abrem
But no, Mama reply, and I'm saying no. Let me talk on air for the lady to know that I will never ever have that man of defrauding her. Walk on Nana Kwame, what do you mean? I yati say, Nisika, what you to say Nisika wo. Jaya da pen and Isabeka Nisika, and no here. And you're long. Wunya o de bema yiri friso. Ya de wofu baba no wabusu afabetia. Wo fui. Ti wo fra no, esemu se na wo beka. Wa fa wo pipa pa yuane nada. Ayu sunu to buy a duma den. Dollars e kra no de ba wasade ama. Gewe na nkasa na sem no. Kasa be dwa me pressure me wunti. Na kwa me wadie. Wo fa hu ni da. Mr. Tapodi kasa. So I mean na me kasa na me ka be say abrantie no woni no etrase a omotwe mpra na baba no bi no wache se wo ekunu so odada no se bi etisa now se oje boy no ho a contract dey menim cause one particular day and was share that tone in safre boy and say wa fe no enti wo mra and abrantie no so ekwa that day no anso na okru no eba ya obebe pie eso no na ne ye kan nyina ne say so pass abrantie ya wo ye adwuma for a long time wabobra wonni won koda bebre now afide we say ekokoyi no at least nka be ma no ebe to no na say nko person pepe bi eka na echinye ne nsem bia ya ekos na kofa we nyina ba na ne ye kan say mantie they say muhwe ye pa o ene ewiase be bia ya aduro no ya ekro no enya friends say ahodwokura obi ani abre ena bone so ba enipatim say obi hu say Kristo ne de ye so no na ya na wo che enti obi afa kotikwa na odi agyew ebi na asema ya esi awie ti ne ya kan say sana we no akwa ebusuafo media ebi atumabusua yakoye ho niam no ya boka over 70 million enunte se wankwanko ye ho niam na so do abusua eda aseni ade a abusua ni nyina ebesa tinia me sene se abade arewo papa no so no waka enibre wo ma me tu no fu wantie enti se abasa no a momoka na munye bibia na nkofo obia so biem wonhini ni se na be asomdwe ebeba na obia no so atranse abone bra na mfom so no entimi ema nkofo ho ameche wo mo abusua no me de manu asi olana tutu my lady me da say yesre nyame onkonkono se onfa ye nua be ma ne kransi yi na emom se na betwa no kwasem se wo beba wiase na sabe mpredua wa mo brabo ese fata bi na wo baka kwadi obi ira ma akosu akuma akawo na akun afiri wiase de ena na chese watemu so pa ene senti ye de nam so edi tu mema bifo ene mema bifo mudi nkofo yire nom woni mu dia woni mu hu atwe hu firi ho kose na ma ya na abade bi mu adwamanfo be ma be hwe ne sedi obekwa ma be ma fofora fa no wutira anye ye na akofa sa oba we a otise ya edi asem bebrewo edi wowu na bebrewo mema bi no so padefo kose akwadi to abema yi ba ha wose no abaya ne di kan ba ne fie o ana wo fa no enu na chi na no okọ oba ne dem na one day okọ wiwie ye no ema hu so obi gbopun kokoko he na kese be ma foforo na be ma ni busa ne se krache wa ma ne wa ha wo so he dan so busa ne se masa wo so wa ma ne wa ha ho no ma ne won ne se krache hwe ohu yiye na nya sa de beto wo no wo mpe ni nyina chie na ya ma won ni nyina chie no abaya ne sa akeka bai wa mpamo no no wasa ye dai se wa hu mpodi ya wa hunu be ma na beto wo ne no wasa aba no wasa afa no hwede na akosie wawu sabe ewu hunu ewu bi asabe faso bi na de eni so abema wonim de da wanim eti ye nam so ni tufo se sabe mpredua samu a mo fa nkofo yire no no monya very careful cause nya obia na ofa na ade ode ho be de be chew dan na me ka se mese se wo ne yonko no se madamfo ne kura na sabe wo ne bibia ba ma wo sadie ne yire anani kundu mfa ne ma wo da bia no de ye mfa nche eti mesre se mema binum ne mema binum a pa ade yefo a mo fa nkofo yire no no mo fa ba ma idie enya futu sem ne owo bi wo ho no ma se be predia sa tan cause we emfa so bi a head is we se be predia se be ka se kwase awuo cause ade no enya nipa na be won ne o se twe ho wo se still cause wo kun ato atwe na fa na yire
enti wo ko obi yire ho a you very careful saa na wo ko obi kunu ho nsoso a you very careful na nipa no wodo ne yire ana wodo ni kuna obeti wafiri ho na wafa e kan se ne yire na na se ni kunu no na emfaso obi anye de ama so ese wakofa asem de abre wo busua na wo biti ne ba bia no won ko di wo ba bia na duabo asa be ka no eti aduru mre bia ya ka asem bi so wo se afie wo we wutira nya na be se abusua ni nyina eti mama mani na ho e wo sa kwan ne so ma le me de ma no asi me so me da wase na akoso abakwadwo me jiwudi kwadwo bomodin asesa brantie ye Lenda usi krobe na namo brono be na mo so no na kwadwo ntie na asem no ha me na me wo ajiman na wo he ajiman eno no so wo he no on so wo arega kwadwo ose no no ajiman obey eno ose obey mai a ono do odidi ni tadua hu ono so ade arega yo etina de wo hono no na na brampa my lady on say abebe ya sem da bia ya meka se nipa ya ba no ho ye nsuro nyame ti abebe die betwa na my lady e kotwa no se bosum ya wie ye se krachi na send this kana metuna account mu a my lady konfo asamo bi obi amechia no one na na free ye na mechire no kwan no de o peso ye be ma ni bia no na kwan wo ho no mfa ne mfa so my lady na me ba asem we so emema bi ne maya bi emfa nsem we ntu onhofo ene wiase ne da my lady na hokwa obi o si bibia ni ba bia wo ji ho achi na bibi beto na kanya asem kura my lady se okọ wie wo bi yire dia nka ne dem de okọpẹ de yi hwa mane ne ohawa akọfa beto abusuan yi kura bi kura ye kakra wo moje dametu sere afi no mo kwa akọpẹ sika akoye ho ne mansa ne ato adaka akosia se ba bia wo body ni kura ye close to him ti wo be no eji my lady emema ne maya bi mfa sa de asi mfantu onwofo na wiase ne na hokwa obi kase obeye wo a na wankasa so wada ho so my lady me dase pi yeso dase ye mani ye nuano ma ye videos mo boa ye me koma ye on my channel ewie ye chiao tino can imagine sweethearts psa ewie ye bo abaso na Habiba Media obapa ewie wo mame michia pa kwesi official kwesi ewie michia pa ena Kenny Chelsea enso ye chia no ena ohene ba munyina ye damase papa wangana na je michia pa me pastor give us P capsules konne ko jibi be ma nyema nko yodu sinema tim na da ye ya konne ko jibi give us co capsule 20 ebe tuni nyina free ho yes aba me shabe to typhoid ni join this nyina free ho konne ko jibi sini capsules na tunam sayade nyina 0543222470 me pacho obo heba and medical research center adwato adomanu fu ani kirem wo ye free screen ye nyina ye ko bi ye kwa akwohwe obia efana ni kire ho blood sugar fu ani kirem na wo na bibi wo ma treatment no ate so ama 30% ye nyina de ani kirem omo branches say oh my Ghana ba bia no wo ye bi wo nti de ben wo no akọ 0257472506 Liberty Conference ye nyina ko bompa ye ko dimpaye 21st ye nyina de ani kirem bronyai ye de hu nyina ko dija media musra ye kwa ko bompa ye o si we ye breaking of bread any communion wine ye nyina fa ani kirem Jubilee Park anopa hono mo a no nsia pepepepe cho ye mama estanya meche ejinemu omunyina pa be bonyom Mama Esther Minister Kwame Jedu and Minister Moses okay Osebra ne radin fane so ema wunye shwa oh glory hallelujah Lawson Beverages Company delay my capsules me pacho be ma wa yemre kona kwa jibi kona kwa jibi said the bear betimi aginam mu abaso body bebre ko na kwa jodi 0248619999 antibeki ewe baby a wo bia me chia grow fine grow fine dro koko ya moja so ate grow fine ade awie na hoto grow fine ba obra yo munye grow fine teso awona grow fine sansan grow fine digita ya ba sent kona kwa jibi ushia e ka ne ba bia nso wa awie na person ho ye fe grow fine 0244596532 nako ji grow fine na obe grow fine ebusuafo abranti
ne kyerɛ no ɛyɛ ketewa bi baabi aduro no ɛbɛsɔ ne pɛn mu ɛmamu wɔ amonhwɛ yie nkurɔfoɔ ayere no mu mmaayewa no aba no bebree yɛ cobra ɔbɛgyegye wɔ kokum 0551931931 0548931931 na wo so bra ahoma no so awudu hadiya waba pretty gifted ya wrinkler and so ɛwɔ so kandeidi na nsɛna no ho fa no na deɛ ne ho yɛ strong. Hello ajampacho yentio mama mpacho na pombo ko de radio dom ne mo pai bo ye ho ye ya me asilibre bato le kakakra ele afa ni na bai de le make ina no why na age se opeso officer no sika ni na so mo bia bi di sika no le bi ja ta se onam so ebi a won dem bi so sendis kada kura de mu bia na sisi ni na bira ndi so ampedo wa sama o be ni ya ba sika ndra no na wa pe ni ya ba o ma na adwum na ho aso bi a se na adwum ya yira o so adwum ho on teki na edroye na wa yi nani onyinsan a otumi the problem say bi ebre ne ba no nti bi o na wo dwen say o me manum a enye hwe na bibisa ba me hu a wo yare na wo ne nti na akọ affect onyinsan na ubenyinsan na akola na konya some problem bi nti say o ye oba nso na say o diabetes say so hwe o nso ye se na be ya oba na ubenyinsan na onya some of these fetal problems na ye na ade ba ko nso ameka ho asem ye ensa pacho say yen ma yen twe yen ho free some of these things ebi a wono mo ni pebebeli emfensi e wonyina waduru ho okọ trek kenai papa isu ni no ajanjira ni faso jira ho papa we pizza mo bi anfa ne nsanka no aja bra mic ni pizza to watch for more I will pass it. Kagu mic ni aja munye di ozo da brosano so eti oda pizza tabrosano so tell you be for from I don't know that I obeji me 5 million da be no jo 5 million ate safia so obejeje afinu oboa ye pescano de ye no so bank me na so mai on this camera yo kas meba kasi what the 3,700 kasi heya hello and then what you man about funu mo man chobo eni ehusi eni abre chobo Mr. Mobi Amfanenzanka no obejira mra no pe so aye na dwene se ons tie nenya kumase nko mede okwa saman kese e onso aye walutu omo hello atuda ejamba chomi tie wa saman kese good afternoon me pacho maru we ba saman kese kwashikuru mo so o malun oji dinko intina obefa window mo aduane na around 11 to 12 ene ye che no ene o mo de ne o mo sakeka na na ye de ne call e saman kese police police station ene ye de ne call ba yanti ho asem yim nti ma me no oya okronfo pa ti uri ayi asaman kese sikasa no ajeje o utete mu a antila ayi question the ojiji bebe but yama na fan ko wo se that time no obefa window mu aduane ti muti musika me bomb in some asaman kese for moya de kwachi kro moya de pa di bi na mo je fana yo yada mo say kwachi kro moya de fa oba ofro mpoma so mo busalo babe
Jabio tie na koya wodi wo ma fa so nyina ti ana wasai bo wo mu dua sa da so man road wo ba so dan so man yes wo ko wi afo wo da Danso man wakra yetie mo. Auntie Naa. Danso man yetie mo. Me pa cho wo danso man road ho no. O me ba ya me nsa wo ho. Me ba ba me nsa ho na madam me je me phone share so. Ana the saying madam ne se oba be share the say oba ni kunu ne ba ba to adwumam. Eti wo twa ni kunu. Ana shemeni ni oseni o twa ni kunu. Ama ni kunu abetua ne nsa ne ni tinsa. Afa okoto bayra bre ne madam a na maami afa madam na kwala afun ade ko ye hono oso okoto bayra ba. Hey, Choboy, ama na yenye jaho. Choboy, wa ba no, aba so asata de se odwadini o. Pocket da ha, ni se mo jira, no fe. Mami, mi wonim ne hweye fo ni. Phone no, bibi na se nsa menye me phone kwala. Ka me kwa kwato ba me ba mama na hwe. Naja, maje me phone. Se o ye kronfo. Madam ne ba bi yo. Mami, ti efiase a wakonyina wonsesa. Mami, efiase a wakonyina wonsesa. Ti ska no de ere. Ebo, ska no de ere. Adi awon tanko. Ye dwumai, fonsani we omore. Wo fe efiase wo omore so. We so fe efiase wo omore. Unye dwuma. Juma, huh? Cape Coast. Okuta smart level, huh? One game say Okuta smart level. Na dia wa ye mai omo saying o so da jin ho no de no ato form. Mami, suban kwa wa shada je ho ato ha sesi ano. Me ma police for befa o. Me ma police for befa sesi a. What's the sound? Me am crashes what will I say? What's the sound? Obanya just me Jimmy who me would and tia obesa. Me would the Oma who wabusha for who and yani who go so ye and take it say Opesoku Kagu any Jaco no Jaco no. Ye kwa fierce say yes sound reformation da and na one for bag say on table and na one sit table intimate man come for kwai and na oba waji hotel ti kuma say wo de hotel no de dey wo de munye de hotel na wa ba rent wo krom ha wo de yede kagu mic na mentonka hotel de yede atena me tie me fahin pa na ofre me ba fahin pa na ofre if you Cape Coast find out if you Cape Coast ehin na wo tie ankasa no bia ehin na wo tie ankasa abra fahin Cape Coast abra dum kwa abra fi ankasa abra fi wo ma me de say ma me o ma me o we dey abusia be mu na ofre o ko sin base ya me say abusia be mu na ofre so e abusia ma me telephone number ba ko pe wo abusia mu eno bia amuzun komo ena mede ebremo no Dr. Ako ni marijuana ni ade as I say, a train who free for pregnant women because a bit me ama obano said you are such a makaka. Any na can near my say a first year a 1 year and a second trimester scan very important. When you bear 5 to 6 months, as I say, oba medical services now be just scan. If I say obano bibia koye ewo ne body no ho a. Nti se na me di kan kai no. So oba wonyima unim de ekoso
we phone mu unim de ekoso wo ba no ho nti na ese unyema wo fa fura wo ba medical services e ma ye boa ma ye hwehwemu ehu se bibia ekoso yie e wo ba no ho a tene be ya wa wo ho ne wo ba ho nyina bibia bededi aye kama nti a medical services no ye main branch e wo Forikrom opposite STC yard and I other branch ba konso wo menhia Zongo gate honum na upie sa gate na obehu say medical services e wo ho the officer of fair so na unya some other information so your office line 0541 143168 message studio your office line here 0541 143168 inti abra a medical services na yen hwe hospital. Now Dr. Nakacho say I gave you say Obojem. And now you only say, oh I gave you say Obojem. I gave you to say typhoid, hepatitis B and C, diabetes, cancer, from and from them, and I feel better and HIV test numbers away. You know, with me, I should be among about when your numbers only some from what they eat. I'm a fan way and for I feel person who said, Papa will know your back. I said, Nina would be a menstrual. She said, I bet you love boy, you knew what it is. Young Fidel must swear the letters I would win there because the idea in the chair, very so from Young Massey or Forikrom, Yanni STC workshop, no edition anymore. Yaya, it's my few to other echo stick, remember that you're not belly 0244 96 49 22 0541 1431 68. Adofo ye chemo ene ye kasa free a medical services a ewo Forikrom ye njuma ye bi ne ultrasound scan lab x-ray ECG ne ade nti ene ye beka sa fa nioma ba kwa ye apimpo scan which is obstetric scan and a topic ba kwa ye beka ho asem fetal anomalies nti ye ka fetal anomalies ubebisa say den fetal anomalies say opimpo so opimpo be scan anomalies problem say timi ba nyinsen ho nti say oba be scan unyima ma ucha scan imprensa ansa na wawo ye first one ye twa no ye friend first trimester scanner ye twa no from oba ni nya 1 month e ko 3 months nyinsen ya ene ye wo de ucha e wo mfinfin a ye twa no from 5 months to 6 months na eho asem na ye beka ni nti for sa second scan na ye ma obecha no ye friend anomaly scan nti anomaly no say abnormal brofuna no na ya aka no anomaly scan say bibia ankoye wo baby no nti first of all na say o doctor na say wampo the doctor ampo anka se becha so unya be 4 to 5 months echo 6 na so becha scan say oba na oda oyemu no ne baby a form ya because nioma bebre ena etimi koso wo nyinsen ho nti ye ka se fetal anomalies ya nioma bebre obi be ka se den na edeba mostly no ye ka se fetal anomalies ye wo broni be ka se structural anomaly say bi akwa no ni body no part am for me e bi anenan ana ni ti ana ne baby am for me ena ye wo functional anomaly ebi our forming all right but sebi o na bi anani hu ade ana na so nte kasa ana se ni ye bi enye se ni ye nimu no dada no nti mostly no se oba nyima sa fetal anomalies ni o ma bi etime e cause ye friend say bi a oba no exposed to chemicals bi a ana se infection bi say be our baby was sexually transmitted infection to say syphilis ye syphilis etimi ma akola
any ade to me man any oba no wire blind and a lot of time no so fetal anomalies no enya ade a me no e control over enya ade a obetumi aka so obetumi a control ade bi a wo nyankopon se ma na ade bi a yentimi control ni nyina a lot of time no na free bibi obi be ka say genetic ade bi e wo modem a me no nyina yenim se ade no wo modem nti bi wo na saa ye friend say bi a gene na chromosome mutation say bi a problem bi a form from wo system a wo nim say wo saa problem no but oba no be nyinsen oba no ono akọ inherit saa de no na afi de obi hu say bi a na wo ye normal but oba na konya problem bi a wo busuemu nti eno na ye fe no genetic factors no nti genetic factors na wo ho bebre say bi a gene mutation obi wa ye fe no gene mutation ana chromosomal anomalies ye ho bebre a ye fe ebide Down syndrome they are your syndromes bebre nti saa no be hu say akwala na bia obewo no na ne ye na abeye abnormal ena ye wo some problem bi so ye friend no neural tube defect development of baby no start free be abeye 6 weeks 7 weeks e kono nema bebre na e koso ansa na akwala na beye fu nipa se na me no wutie but e bi o ho a through that process na me ka ate me no nye no nyina ye ni control over no problem bi timi si wo sa akwan no mu na ama akwala na benya some problem bi a anka ana normal circumstance no ense so benya nti sa neural tube defect no no sa neural tube a ye kan ade a ema akwala no ne spine that is ne tin kasa ekosi ne tin no na form nti obetumi awo akwala ana obetumi anyintin akwala na ne chi no ebi ana ne wenya some problem bi wo ne chi na ne chin kasa na form yi eno bi na ye fe no neural tube defect ebi din the spinal bifida nti eno be hu se akwala no nkasa na ewo na chi no na kwan to kro bi abedem na ne spine na nkasa na se saa na chi nkasa no protect no na pushi aba saa de no ho nti saa no ube hu ne ntema na ebeboa mostly no some of the fetal anomalies no obi oho a my baby no cry ain't mean survive nti be won say most of the time no be won say na obi a wunyin senya na unya miscarriages mostly no first trimester no e be wa wodi enu hu say nyin senya wodi be the problems be brebe ba na eno ayede abort ade no e bi nso ho a hu say enye sa akwala na be develop but all developing na problems be eba into be twa second trimester scan na ho na e be ayefe na anomaly scan ho na e be screening akwala ne body ni nyina from niti ekopem na ne nine say the bibia for me ya ye be hwe ne ba akwala ne brain na ya hwe say problem bi ani ma say for me ya say nsuo bia mbe gina mu ayefe na hydrocephalus ana ne numu ne ye friend say ne ketere ma se ne ade aye bi o ha ye ubehu say ye be wa akwala na wenya some tear bi wa ha ye friend cleft out minya cleft lip any cleft palate inti sano se wan hu ne ntem na say wenya doctor's guidance on how ubetimi any akwala na tena na how management ade be ma no ubehu say later na be wa akwala na ubehu say problem bi say ne wo no na ase wa be mebu and some of the fetal anomalies na ye canon so ebi nye viable na say akwala no ontimi survive it is no say we be chabe 4-5 months time no na say doctor no say ade e koso wo ba no ho ne de say u kipi kra na say wo a enya ade a wo na e bia in 1-2 hours obe free mo ebi ni anencephaly eno no be hu say akwala bi o wa ebetimi awo no na ne brain ne informe itu be hu say na ne brain na asa ayefa bi oni skull bia bone bia nka vanity eno no wo na
nti sɛ nyame ene enche na we free mu nti saa no ni nyina no uhu ne ntem a doctor ne timi ema wa advice said this is the situation na wo nti ebeya so omo na the best option say we terminate and no ma terminate say ebeya o carry pregnancy a nkodru be 9-10 months na obewo akola no na sisi a we free mu nti eno bi no and some of the fetal anomalies no so right after birth no omutimi e correct ma nti before say obewo no omo be advice so say ni na e koso wo ba no ho ne watochi makakra but ade a yebetimi aya aboa no ni nti say obetwa sa scan na e na obehu de e koso e wo ba no but nipa bebre enim sa ade we ya make nti omo nim se scan na yebetwa wo sa second trimester scan na friend fetal anomaly no enioma yebe hwe no nti obe wa obeba no nde ono de onim se o ye bibia sa obi wo kra ye ka se o meye scan na oma obetna wa no an se awa aka no na wa wo ni wa so nioma se etimeti wo ya akwemu and some of the fetal anomalies are making a lot of time they need control over it but nioma bi o ha ye betimi aye ade aboa ye ho se na be ya obe prevent the risk of getting it ba kupa ne folic acid ayenumi so oba onyem ne wo hospital ne ma folic acid sa folic acid awumi sa tablet kitikiti awumi etimi prevent sa neural tube defect make obe won say bia na oba no ne spine na for me ye na ne bia na wenya nerve problem bi wo na chi no ni nyina etimi cause nti so oba mpo usi so na say oya wajin say why ready say wo be why so say wo twen ya say bia wo benyinsin ansa na wa start take sa folic acid na obetimi start take folic acid no from oya wajin say wo be o pese wo nyinsin ya say na be ya unya sa folate deficiency na etimi de some of the fetal anomalies neba and a man so aye wo diabetes which is the type 2 diabetes maybe wo sichire yare obi o wa on hwe no hu siye nti o sichire yare but on take na edro ye na wa yi nani onyinsan ya otimi the problem say bi ebre ne ba no nti bi o wa na wo dwen say o me manuma enya hwe na bibisa ba me hu a wo yare na wo nti na akọ affecting onyinsen na ubenyinsen na akola na konya some problem bi nti se oye oba nso na se o diabetes se so hwe o nso ye se na be ya oba na ubenyinsen na onya some of these fetal problems na ye na ade ba ko nso ameka ho asem ye ensa pa cho se yenyima ye ntwe ho free some of these things ebia wono monsa alcohol ni marijuana ni ade as I say ye train ho free mu for pregnant women because ebetimi ama oba no sebio wasoche makakra ntini eni na ka nioma as I say ye hweso ye wo nyinsen ho na second trimester scan very important unya be 5 to 6 months as I say oba medical services na obecha scan efese oba no bibia koye ewo ne body no ho a nti se na medi kan kae no so oba wonyima unim de ekoso wo yefun mu unim de ekoso oba no ho nti na efese unyima ofefura oba medical services ma ye boa ma ye hwehwemu ehu se bibia ekoso yie ewo oba no ho a se na be ya wa wo ne oba ho nyina bibia bededi aye kama and the medical services no your main branch ewo Forikrom opposite STC yard and other branch back also Menshia Zongo gate honum na upie sa gate na obehu say medical services ewo ho so opesa offer so na unya some other information so your office line 0541 143168 message distribution your office line here 0541 143168 inti ayaba Amedi Lab Services na yen show we aya o kadigu kwa na nanom si esna motokura ns na kura konkron akira ne ba che de kan ya na kwata dem ma kwa Amedi Lab wa fami ya be ma kwa aka na ne ni se se lab bi wo kuma si ya no kwa e twa ye bi mu no kwasem se ho de test na enya de se oferie sawa ko
hospital. Now Dr. Nakacho say I say Obojem. And now in one person who say, oh, I did say Obojem. I did it is a typhoid, a hepatitis B and C, diabetes, cancer, a 20 petrimum, from and from them, and a from another woman, and a fake HIV test after a week. Nina will bet me a shady amount. About when your numbers only some from what they eat, about fun way and tough for, I feel person who said, Papa will know your back, I said, Nina will be a menstrual, Mr. Abedilla, boy, and you will just swap. Young Fidel, I swear, the letters I would win there because the idea in the chair, but you're so from your mercy of Follow, Yanni STC workshop, no edition anymore. They are a dream to other ecosystem, remember that you're not penny. 0244 96 49 22 0541 1431 68. Adofo ya chairman ene ye kasa free Amedi Lab services a ewo for